Shubor nakaslem jong unongsan hima. Nong yalam kaliang persya hapo kaying dorbar tauan ke Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan. Ulaong bakaliang persya kalong kabala kre banya teria tai bat kaliang sensar kabala lam khamat ke seng NPP. Halor ki babun teliki mat hapo ke dorbar liur jong ke council ke mansa sedang nado la syai ke singi ke sipotrik unaitung arajar arpusau. Habaya keran bat kilat pathai khubor mentaka sengi ke kendai tarik unaitung arajar arpusau ha office tray kam jong u nakaliang ba titos khan ulaong bakaliang persya kandang up ke kaipot jong ke delimitation committee halor ke jing penbait renti ye ki shnong bat ke jing don jong ki dong tap vote ki MDC constituency ba pher nagabentaban wanra hapo ke ying dorbar jong ke council. Kumban syukudo hang ni ke delimitation committee ni ke jingwat benya jongka kala hapman penjelan shwa ye ke election dah hendreu penai bat kala IT ru ye ke kaipot haga pratrik unaitung arajar arpusau bat ye ke ni ke kaipot ke executive committee an sawan ra hapo ke yeng dorbar thawan ke council katkum ke amendment rules kawai na ki kriteria i kalong ba ki konsumsi baro kimia kinumia dunae hakinong terbut lani kan numbut mo kan dibandan ka balance tehwa isu tu kamlong ka basuk ban pendekat ya baro ultimately konsumsi dah kaju ka numbers kamu kandani konsumsi ka bantam sang hajar ya kata 6 lakh lai te bat kajing temuru kam da de tanya ka numbers tu voters kajing temu kalong ba geographically lu haperhat ke convenience kenapa ke konsumsi kan long haju mo kan sup kan lek kawan jong tu nomi khmat bade jong tu konsumsi kan makan teng lada penjam yu siliang wa nani udan sekoi pak ke district nani udan sekoi ke solution tekan siam stom dan tak kadau kamu ke jing pihak konsumsi kam damut pan base tan ha ke popul ke jing don de voters nani depan spek tu geographically ka biang ne kata ketika nangai kalau baik lada kalak biang dia kamu kan habis jadi lada kampat biang pat mereka bangasuh kia dia kalau bahaduk mentang empat yok teh tak report dan empat yok berstudi kemudian mana kapor kalau baik bang ni kuai no baka election kan deban lomba mereka tak pada kamsyong hani kasyong ha government kasyong ru aga taka delimitation committee ho itip ngai i lembah kilat thai buat pakilat summit menen tenlei ko mangala mentang bahadu mentang impat yo yang kata ke kopi jom kata ke report ei oki wara pasya tingin sepet ni sya apang ki ke ya bayade wa kata ka PO mapi kata report nomor ba officially hadu mentang impat yo teh kata report kopi yang ni kan nampak nang bandong untuk minta nama ke station lah saya jadi ke normal station kepala pentip dong Sherman mentala si penaitam ke kumpangi Julia ini hati station di submit question di juni di submit di motion di resolution katai ke bang ni mut bandle saya dia kata ke jing ong jong pi ke bede ba ta report nak ada yang ke juni ada mentang ini berobor ke private business di kedai hisni. Ke habangi don license kamu kan long asni ya ka isi. Kata. Kamu kinum lai berpelong session palat ya license. Bila ada kiwan ra ya bill kamu kin have expense isi. Adu mentah ke kalender ke bangio ke dia asni. Kamu hisni ya ke isi hisni ya. Bila ada kiwara ay kanun ka bill pa kamu kin ha extension kalau libat ka emotion kibapun kili pedeng ka Khasi track Khasi social village ay nanta ka pabede bat ka interstate border development ka interstate border nanta ka jingade bat drugs nanta ka jingade bat kini kamput kamsam ke haki border area di sini nata kecing trekam jumpi enforcement
bak kamtam kawin ke isu ke bangilara ada resolution kalau long hani ke ting along ke ting rekam je power department WD ke ting long lip lat kha jing go jing patla kita gidi kat tu kat ni terleki mat ke kongsan ni lah ke jing lap jong ke delimitation tu kia do mata Henry kumbajulong hi naki liang jong hadin hakasi ke balong ke hearing nakaliang jong ki nong elam snong nakaliang jong ki nong sensia snong ba kumjur nakaliang jong ni nila ay ka representation sa chairman lagi saki member jong ka committee apa kiwan ni ka public hearing apa sora tengila ay ba kadai ban tenge kumjur te kata pada ngam tip ka report jong committee